Dobar dan i dobrodošli na još jedan panel nekretnina.rs. Danas ćemo razgovarati na temu investiranje u nekretnine na planinama, isplativost i prednost ulaganja. Prema izveštaju Republičkog geodetskog zavoda za prethodnu 2022. godinu, tržište nepokretnosti u Republici Srbiji raste već četvrtu godinu za redom. Ovaj zaključak baziran je na broju ostvarenih transakcija, prometa i ukupne vrednosti kupoprodaja. Promet apartmana u Srbiji i u regionu beleži veliki rast tokom poslednjih nekoliko godina i uprkos blagom padu u prvoj polovini ove godine potražnja za nekretninama na planinama ne jenjava. Veća potražnja uticala je na porast cena ove vrste nekretnina, ali i na pojavu nekih novih trendova u ovom segmentu tržišta kada je izgradnja u pitanju. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda o prometu vikendica i apartmana u stambenim kompleksima na planinama i u narednom periodu može se očekivati nastavak trenda pojačanog investiranja u ovaj vid nekretnina. Sa druge strane, svedoci smo visoke stope inflacija i gubitka vrednosti novca. Ali i pre početka talasa inflacije, građani su se masovno pitali na koje sve načine mogu da spasu svoje ušteđevine. Kao jedan od logičnih izbora su bile za većinu nekretnine, to jest investiranje u nepokretnosti. U ovim izazovnim vremenima sve nas interesuje da li je ulaganje u nekretnine zapravo siguran vid investicije. Da li je ovakav vid ulaganja isplativ i koje su to prednosti koje investiranje u ovu vrstu nepokretnosti možemo da očekujemo. Na tu temu danas razgovaramo sa Nevenom Martinović iz Rimo DOA, Milošem Nedićem iz Zonet Panorame, Harisem Kadićem iz agencije Stan Promet nekretnine Sarajevo. Moje ime je Beba Drakić. Da bismo malo pobliže upoznali naše paneliste, ja ću vam ih ujedno i predstaviti. Dakle, Nevena Martinović je marketing konsultant za Rimo. Već više od 10 godina bavi se marketingom, odnosima sa javnošću i digitalnim komunikacijama. Realizovala je mnogobrojne marketinške i PR kampanje iz različitih industrija. Finansijskih ustanova, farmaceutskih kuća, NGO sektora, IT sektora, do nekretnine. Najviše se bavi strategijom, inovacijama i primenom novih koncepata kroz digitalne kanale komunikacije. Kompanija Rimo je investitor koji je svo svoje znanje i iskustvo u nekretninama kao i kredibilitet stečen u Australiji donela u Srbiju, a sve sa ciljem da promoviše i zagovara udobniji, mirniji i lepši način i život poslovanja, kao i efikasnu i održivu gradnju. Među mnogobrojnim projektima kompanije su i kosmijski vrtovi. Nevena, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našla. Naš sledeći panelista je gospodin Miloš Nedić, osnivač i direktor u projektu Zonet Panorama. Akademsko obrazovanje stekao je 2015. godine na smeru Business Management na Cardiff Metropolitan University-u. Desetogodišnje iskustvo u prodaji nekretninama, marketingu i gradnji na teritoriji Beograda, Novog Sada i Kopaonika. Osnivač i direktor firme Zonet 1996, koja je uspešno izgradila i prodala preko 150 stanova u Novom Sadu, a sada radi i pripreme za sledeći projekat. Osnivač firme Zonet Blok, koja je uspešno izgradila i prodala preko 100 stanova u Beogradu. Osnivač kompanije Zonet Cop Centar, koja je izgradila i prodala ugostiteljsko-uslužni objekat u strogom centru Kopaonika. Osnivač kompanije Zonet Panorama, koja je trenutno investitor na gradnji preko 500 apartmana na Kopaoniku uz podršku AIK banke. Dobar dan, Miloše. Dobar dan. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. I naš poslednji panelista za danas je gospodin Haris Kadić, sertifikovani agent za nekretnine iz agencije Stan Promet Sarajevo. Iskusan stručnjak sa više od 13 godina iskustva u industriji nekretnina na tržištu Bosne i Hercegovine i regije. Na prostoru Sarajeva jedini član Nacionalne asocijacije realtora iz Sjedinjenih Američkih Država, stečeno zvanje realtor, ako sam dobro izgovorila. U svojoj bogatijoj karijeri je obavljao različite funkcije, prodajni agent, direktor, menadžer, poslovni partner u agenciji, a od 2020. godine je agent u agenciji Stan Promet, koja je specijalizovana za obavljanje posredovanja u procesu kupovine, prodaje i najma nekretnina.
Agencija Stan Promet je punopravna članica profesionalnog udruženja učesnika u prometu nekretninama Bosne i Hercegovine, kao i udruženja eksperata iz oblasti nekretnina u Bosni i Hercegovini. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan. Kako ste putovali? Odlično. 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 Beograd je uvijek tu blizu. Dobro. Da li ste raspoloženi da krenemo, da pokušamo da nađemo odgovor da li je zaista investiranje u nekretnine na planinama isplativo i kakve su sve prednosti? Dakle, trend kupovine nekretnina na planinama je značajno porastao. To smo već konstatovali. Koliko lokacija igra značajnu ulogu, kako odabrati lokaciju za investiranje. Pričat ćemo i, dakle, sa našom damom, Nevenom, čija kompanija Rimo DO gradi projekat Kosmajski vrtovi na veoma atraktivnoj lokaciji u proteklom periodu u Kosmaju. Da li možemo da čujemo vaše mišljenje, koliko je lokacija bitna, odnosno planina u izgradnji nekretnine i kako da naši gledaoci i čitaoci zapravo nađu dobru lokaciju za investiranje? Hvala puno, Bebo, na pitanju. Meni je zadovoljstvo da započnem ovaj razgovor zato što je Kosmaj vrlo specifična planina. Nije toliko infrastrukturno, komercijalno razvijen kao što je slučaj to sa Kopaonikom, sa Jahorinom, ali Kosmajski vrtovi zaista predstavljaju jedan inovativan projekat kada su nekretnine u pitanju. Nastao kao ideja vlasnika koji sam živeo dugo godina sa svojom porodicom na Kosmaju, radio u Beogradu i uvideo neke prednosti te lokacije koja nije bila toliko razvijena. Opet, blizina grada Sopota koja je jako sadržajno razvijen, blizina Beograda od 50 kilometara, onda je shvatio da sama planina ima potencijal da se napravi na njoj jedan stambeni, urbani koncept stanovanja koji broji više od 40 kućica koje su u okviru jedne zajednice i da to pokuša da plasira na tržište. Znači, pre toga na samoj toj planini nije se faktički nešto tako slično i nalazilo i uspešnost projekta potvrđuje da je ceo projekat prodat u procentu od 70% i više, čak u svojoj prvoj godini plasiranja. A kada je počeo da se gradi? Tokom korone. Tako da, vrlo jedna inovacija u nekretninama koja je pokazala da tržište nekretnina generalno postaje sve više sofisticiranije i da suštinski nije pitanje izabrati pravu lokaciju, već profilisati i upoznati kupce. Zato što se standard u zemlji generalno povećao, nekretnine iz godine u godinu beleže svoj rast i sad već možemo ono što primetimo na tržištu da imamo različitih tipova nekretnina. Pa i tako ovaj projekat sam Kosmajski vrtovi je jedna inovacija u tom kontekstu. Ono što je zanimljivo jeste što je kupcu ponudila mir nadomak Beograda i većina njih, profil kupaca koji se opredelio za ovu lokaciju jesu već negde ostvareni ljudi koji imaju svoje porodice, kojima je već puno gradske gužve i gradske buke i žele neko mirno mesto i da su Kosmajske vrtove birali kao svoju drugu nekretninu, da bi se desilo vremenom i životom stanovanjem da je to postala primarna nekretnina. Zato što su uvidjeli da grad Sopot je do te mere razvijen da ima bolnicu, ima državnu osnovnu školu, ima privatnu školu, policijsku ustanovu, vatrogasnu službu, sve ono što im je neophodno da funkcionišu. Takođe, postoji mnogo malih gazdinstava koje snabdevaju hranom same Kosmajske vrtove, a sa druge strane Beograd je na pola sata infrastruktura. I apsolutno je... Nekad je potrebno da se dođe s Novog Beograda u centar grada i to toliko, da. Harise, vi ste, dakle, iz Bosne i Hercegovine i gradite na Jahorini, omiljenom odmaralištu, da kažem, ljudi iz Srbije, projekat koji se zove Snježna dolina. Šta vi mislite o ovoj temi? Da li nekako prirodno svi mi poželimo u nekom trenutku prezasićenja urbanošću gradova u kojima živimo da odemo put planina? Pa tako je sigurno. Znači, što se tiče samih tih gradova i dolaska na planinu, Jahorina je u zadnjih 5 godina definitivno postala jedna svjetska planina. Najviše naših gostiju koji dolaze na Jahorinu upravo jesu iz Srbije i prepoznali su kvalitet planine, razvoj planine, sadržaje koje nudi i samim tim
Jahorina ima i još uvijek priliku da se širi i da pravi neke nove sadržaje i da pravi neke nove apartmane. A ono što je najinteresantnije jeste upravo to investiranje i ulaganje u samu planinu, u apartmane raznih oblika. A kad kažete što se samog dolaska i odmora tiče, samim dolaskom ogromnog broja ljudi stvaraju se potrebe za većim brojem sadržaja na planini i većim brojem kvalitetnih apartmana. I tu se otvara mogućnost i kroz investiciju, i kroz gradnju, i kroz plasman svojih sredstava na pravi način. Danas rijetko neko kupi apartman na planini za vlastito uživanje, to je 99% investicija, koja se vraća i tekako brzo i tekako kvalitetno kad pričamo ne samo o Jahorini. Moram tu da spomenem i okolne planine koje mi posjedujemo oko Sarajeva, sami olimpijske planine, Bjelašnicu, Trebević i u zadnje vrijeme Ravnu planinu, koja će u skorije vrijeme postati povezana sa Jahorinom putem žičare ili putem gondole, gdje će rasteretiti sami prilazi i veliki broj automobila na Jahorini, što će dati još ljepši ugođaj boravka gore. Oni se nalaze blizu prilično, je li tako? Nisam čuo. Planine se nalaze... Pa vidite, vi iz Sarajeva bukvalno za 30 minuta od aerodroma možete doći i na Jahorinu, i na Ravnu planinu, i na Trebević, i na Bjelašnicu. Znači, zaista je iz centra grada možete doći na ručak u grad pa se vratiti na planinu ili izaći navečer i obrnuto. Tako da je to najveća prednost naših planina koje se nalaze oko Sarajeva. I što nosi prefiks, naravno, olimpijski i sigurno su u svijetu poznati gdje ljudi dolaze upravo zbog toga, zbog te historije. Ja se nadam da će u neko skorije vrijeme ponovo neka olimpijada da bude na našim planinama. Nedavno je bio evropska, za mlade olimpijada koju zajedno organizovali istočno Sarajevo i grad Sarajevo i bilo je pravo lijepo, znači ta borilište, Igman sam zaboravio do duše, ali u zadnje vrijeme na Igmanu nema nekih investicija, tako da je nekako Jahorina i Bjelašnica su vodeće i sigurno ljudi koji dolaze, kad pričamo o investiciji i mogućnosti samog povrata investicije, znači bolje je kupiti danas nego sutra. Zato ako neko ima tu spreman danas da kupi neki apartman, ja sam na raspolaganju da vas uvedemo u čitavu priču i da vidite kako se eventualno to investiranje vraća. Sad, kakva će situacija biti za 10 godina? Vrlo je teško predvidjeti, ali danas sa sigurnošću možemo reći da i Snježna dolina i svi drugi projekti koji se nalaze na Jahorina, ima ih mnogo. Ima tu još mjesta za napredak, nove su gondole, nove su staze, nove staze za noćno skijanje, nove rasvjete, novi parkinzi, novi prilazi. Sve onako vrhunski, to zaista super rade ljudi koji vode Olimpijski centar Jahorina. I evo, pozivam ovim putem sve ljude da dobiju osnovne informacije i da dođu na Jahorinu. Hvala vam. Miloše, vi već imate, da kažemo, dugogodišnje iskustvo također u izgradnji apartmana po planinama. Šta vi kažete? Da li je to prava stvar za one koji čuvaju novac u slamarici i ne znaju šta će sa njim? Hvala na pitanju. Pa baš na prošlom panelu smo imali prilike diskutovati o tome da li su nekretnine najsigurniji vid štednje i nekako došli smo do zaključka da na našim prostorima pored svog zlata, akcije i svega, ipak naši ljudi se uglavnom odluče na kraju krajeva za nekretninu. Pa onda što ne bi za neku nekretninu u koju mogu i da uživaju pored toga što će samo da imaju na papiru, odnosno gdje mogu provesti svoj neki odmor. A vidjeli smo da su trendovi takvi zadnjih godina da ljudi, pogotovo, ajde kažem, iz većih gradova, Beograda, Novog Sada, žele da pobegnu van grada za vikend. Znači nisu nam godišnji odmori kao pre samo 10-15 dana, nego je to više manjih odmora na po 2-3 dana i ljudi žele da imaju na našim planinama neke sadržaje da bi im odmor bio ispunjen. Vidimo veliki razvoj letnjih sadržaja na planinama u zadnjih, pa da kažem, 5 godina, što se meni izuzetno dopada. Evo, na Koponiku već imamo letnju ski stazu nekoliko godina i to najveću letnju ski stazu u Evropi, koja je stvarno onako zanimljiva. Na Zlatiboru sada imamo već gondolu koju radi tokom cijele godine gdje možemo uživati na planini. Na Koponiku također imamo razvoj dječjih sadržaja, bob na šinama, zipline, avantura parkovi, škole jahanja i svega ostalog. Tako da sad već i u toj van sezoni imamo, da kažem, ispunjenog sadržaja. Nije to još na nekom nivou kao što su Alpi i kao što je Evropa, ali idemo dobrim putem i mislim da kroz budućnost će to biti onako na najvišem mogućem nivou. Idemo u dobrom smeru.
Hvala vam. Htjela sam isto da vas pitam, pošto smo svedoci da se trend menjao proteklih godina što se tiče kupovine nekretnina na planinama. Šta je vaš savjet zapravo? Da li bismo te mogli da predstavite našoj publici koje su to nekretnine, odnosno koji tipovi nekretnina koje bismo mogli da kupimo na planinama i u šta se zapravo najviše isplati investirati? Da. Pa jedno je šta je lepo, a drugo je u šta se isplati investirati. Imamo na planinama, uglavnom do skoro su bile vikendice koje su divne, sjajne, bajne, ali zbog praktičnih razloga, zbog brzog načina života, sve više su na tržištu čuveni apartmani, jel tako? Sad apartmane imamo u apart hotelima i u običnim apartmanskim objektima. Šta je apart hotel? Apart hotel je sad zvanično klasifikovan od strane Ministarstva građevine kao objekat koji je hotel u kome možete kupiti privatni apartman. To je zgodna stvar zato što tom prilikom možete uživati u svim benefitima hotela sa 3, 4 ili 5 zvezdica, počevši od parking službe, recepcije, domaćinstva, vešeraja, spa centra, restorana i svih tih ostalih sadržaja, igraonice za decu, teretane i sve ostalo. U svim tim sadržajima možete uživati u objektu u kojem se nalazi vaš apartman. Pored toga što je to mnogo komotnije za sam godišnji odmor, mnogo je komotnije i za rentabilnost, odnosno za buduće izdavanje kratkoročno ili dugoročno. Hoteli imaju profesionalni menadžment koji se bavi o popunjenosti hotela. Hotelski menadžment nikad ne može dozvoliti da hotel bude prazan ili da ne bude dovoljno popunjen, zato što svi gosti iz privatnih i iz hotelskih apartmana koriste te sadržaje, oni moraju biti održivi. Kupovinom takvog apartmana od nekih mana imate to što su skuplji. To je jedina, po meni, mana. Sve ostalo je stvarno definitivno jedan modern koncept koji će se razvijati kroz budućnost, zato što apartmani u običnim zgradama su skoro nepraktični koliko i vikendica. Imamo stambene zajednice, imamo tehničkih problema sa održavanjem. Prilikom kratkoročnih izdavanja nema ko da gosta primi na recepciju, da mu naplati uslugu. Potrebna je velika organizacija za najobičnije, da kažem, primanje gosta, potrebno je angažovanje vlasnika na Bookingu, Airbnb-u i slično. U apart hotelu hotelski menadžment uglavnom sve to preuzme i vlasnik apartmana nema mnogo posla osim razmenjivanja nekoliko mailova sa hotelom. I brojanja novca. Naravno. Hoteli u stvari štede vreme, tako da kažemo. Da, tako je. Šta vi mislite, Harise, o tome? Ja se potpuno slažem sa kolegom i siguran sam da ovaj koncept budućnost, jer poznajući naše klijente koji pravi novac negdje pa investiraju novac u te apartmane, najviše od svega žele da je svaki mjesec dobiju dobar povrat nazad. A jedini način najboljeg povrata bukvalno jeste kroz apart hotele. Kroz sigurnost, kroz sve ovo što je kolega rekao, sadržaje, mogućnosti, zadovoljstvo gosta, povrata gostiju, 0,24 recepcija, rad 365 dana u godini. Kada god dođete, dočeka vas nasmijano lice, ne daj Bože nekog problema, dijete bolesno, neko se razbolio, pa udario se. Uvijek imate priliku da vam tu neko pomogne, neko ko zna, uvijek imate prijevoz tu, nekoga spremnog da reagira i to ono što se u biti plaća kroz kupovinu. A kroz priču najma, slažem se da hotelski menadžment je nešto što se zaista mora voditi računa o tome na pravi način i on je ključ uspjeha prodaje takvih apartmana. Jer mi kroz to nudimo klijentima sigurnost, nudimo im povrat investicije, nudimo im novac na njihov račun u nekim mjesečnim tranšama, godišnjim tranšama, tromjesečnim, kvartalnim i slično, gdje oni sigurno znaju da su svoj novac uputili na pravo mjesto. A ako nekome kažete da novac koji je napravio negdje u drugom biznisu investira u bilo koju planinu na teritoriji Balkana, Srbija, Bosna, ne znam, Crna Gora, nešto vele nema planina i Hrvatska, ali u svakom slučaju nema tih top centara. Ali evo, Jahorna, Kopaonik, Zlatibor, Trebević, Ravna planina. Kosmaj. Dobro, Kosmaj, sad to je više životna varijanta neka. Pa jeste, ali ja sam sigurna da će se i taj razvoj, prvo razvoj grada Sopoja, pa jedan projekat kao što su Kosmajske vrtovi inicirati i ohrabriti drugi investitore da unesu tu možda neki hotelski sadržaj, spa centar, retreat centre i slično. Ali kad pričamo o investiciji, recimo u Kosmaj, pričamo o kupovini krova nad glavom tamo da živite.
ili da ja investiram da kupim kuću, pa da tu kuću stavimo na tržište kroz posao taj kompletan, da mi se vraća povrat investicije. Ne, za sada je to jedan koncept stanovanja, ali sam sigurna kako se bude razvijao i taj koncept da će doći i novi sadržaj, da će to obhrabriti investitore, zato što sam Kosmaj nije toliko kao planina komercijalno razvijen, kao što je to slučaj sa Kopaonikom, Zlatiborom. Imate veliki broj dolaska turista. Apsolutno. Ali vam se ta nevena ideja dopada, je li tako? Apsolutno, da. A ono što možemo svi da zaključimo suštinski da definitivno život na planinama postoji. Planine žive 365 dana u godini i ono što se dešava, stil života nas vraća prirodi, pa nas u tom kontekstu vraća planinama i otuda, evo sad, imate 3 strane, različiti uglovi. Da. Izdavanje raste. Ja recimo 6 meseci godišnje živim na Kopaoniku i zaista uživam. Iako sam i urban tip i sve ostalo, na Kopaoniku zaista života postoji, leti i tekako i dosta toga je tamo prijatnije nego u Beogradu. Ne mislim samo na prelepu temperaturu i sve ostalo, nego i socijalni život. Stvarno na nivou je, da li i socijalni život je na nivou grada. Uvek imamo neke goste, uvek je tako, uvek neke dešavanje, uvek su hoteli tu i tamo puni zato što nude svašta od sadržaja pa privuku ljude. Zaista se na planini već može i živeti, a ne samo... A živite leti tamo ili zimu? Da, leti uglavnom, već 10 godina. Ali to je ono što, kad smo kod investicija koji privlači sve investitore, nazvat ćemo naše kupce investitorima, ako pričamo o povratu investicije kroz određeni period, kupci zaista danas mogu lako prepoznati, vidjeti i dobiti na uvid sve informacije koje se dešavaju na planinama. Evo, mi smo recimo prošle godine imali svi probleme sa snijegom, pa nije bilo snijega nekad do 12. 15. januara. Ali onda od 15. januara je došla sezona koja je približila se maksimumu, bez obzira na taj krucijalni nedostatak. A i opet su ti kapaciteti bili popunjeni i opet se novac vratio ljudima koji su investirali. Ja kao agent za nekretninu uvijek potenciram povrat investicije. Vrlo jednostavno. Nedavno sam bio na jednom panelu gdje smo baš došli u žestoku raspravu oko toga da li je zaista moguće vratiti investiciju od 100.000 eura za jedan apartman za 10 godina na planini. Jeste, ali samo na jedan način. Ne možete vi otići kupiti nešto za 100.000 na planini eura i otići kući i put da se to samo dešava. Morate da vodite računa o svom biznisu, morate da vodite računa o svom novcu, morate da komunicirate s apart hotelom, morate da komunicirate s ljudima, agencijama koji se bavi iznajmljivanjem, morate da ih pitate kako da im pomognete ili oni vama pomognu da bi se vaš profit podigao na veći nivo. Zapravo to je edukacija kupaca i investitora, jer za razliku od pre nekoliko, odnosno 10 i 20 godina, svi su nekako kupovali te za lične potrebe odmore, a ukoliko žele da od toga ipak imaju biznis, moraju tome i da se tako je, ali to se promijenilo na svim planinama, zato što kad vi prije 10 godina ste dolazili, tražili ste neki mir. Danas svi na planini traže nemir. Traže dešavanje, traže energiju, traže da uživaju, traže koncerte, pa znate ko sve dolazi na Jahor. Pa dobro, to je opet zavisi od planine do planine. Da, ali ima i planina koji daju taj mir da idu neki drugi ljudi. Ali ako sad pričamo isključivo o investicijama, to čitavo vrijeme pokušavam da vratim na tu priču. Novac se najviše vraća tamo gdje ima najviše novca, a najviše novca ima tamo gdje dolaze turisti. Ako mi danas nemamo, evo u našoj Snježnoj dolini, ako danas nemamo 2 noći da spojimo u 200 apartmana u ovoj sezoni, sve vam je jasno. Znači, pričamo o stvarima koje donose novce. Sad, kako će se sve to raspodijeliti, kako, na koji način će ljudi investirati iz bilo kog dijela svijeta i uvidjeti da je povrat investicije ili godišnji, taj ROI, kako ga se zovu, i 8% na godišnjem nivou. 6,6, 7, 9, 10, negdje je taj povrat i veći, zavisi sve od apartmana, lokacija, kvalitet, cijena, mogućnost, broj ljudi koji mogu spavati, ali i Jahorina, i Kopaonik, i ne znam, evo i Kosmajski vrtovi i sve ono što donosi tu buduću neku priču, siguran sam da daje mogućnost da sav taj kapital koji klijenti naprave negdje drugo, višestruko umnoži na tim lokacijama. Manje više ste mi odgovorili na sljedeće pitanje, ali ono je glasilo da je zapravo kupovina nekretnina veoma važan proces ili, da kažemo, period, korak u životu raznih ljudi i prilikom donošenja bi trebalo predvidjeti razne ključne faktore u kupovini nekretnina. Koji su to bitni faktori na koje treba obratiti pažnju vi kao predstavnik jedne vodeće agencije u regionu? Šta možete kažete? Vidite, najvažnije je da klijent koji želi da kupi nekretninu donese vrlo jako odluku o tome što želi da napravi.
Nakon toga mora da uradi dobru analizu svojih financijskih tokova. Da li ono što ima dovoljno, da li njemu njegova banka može pomoći u plasmanu njegovih ideja na određeni vremenski period. Treba dobro da izvaga i danas je to lako, treba dobro da se informiše o svim planinama, o svim mogućnostima. Je li isto kupiti apartman od 30 kvadrata na Kopaoniku, je li isto kupiti na Jahorini, je li isto kupiti na Ravnoj planini? Koji je to krug investicije za njega? Nakon toga treba da se obrati stručnjacima, investitorima, agentima, marketing stručnjacima koji znaju i raspolažu s informacijama da dobije to sa terena informaciju gdje investirati. I nakon toga donijeti odluku, izabrati 1, 2, 3 apartmana i vidjeti gdje i na koji način se kreće. Mi smo imali evo prilike i ove godine i prošle godine, one tamo godine da ljudi kupe apartman u septembru koji košta 200.000 eura. Evo baš je sad ove godine bio jedan takav primjer. Čovjek je sam kupio apartman iz Rusije, čovjek je s naših prostora, vidio je apartman, nalazi se na Poljicama, nalazi se u nekoj super zoni preko puta hotela Termag, pogled na stazu, bla, 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 bla. On je do sada, danas je još malo pa početak 11. mjeseca, inkasirao kroz Booking i druge kanale prodaje preko 15.000 eura. Znači, vratio je poprilično svotu novca koji će sada rasporediti na održavanje, agencije, dolazak, odlazak, slično. I on će sigurno, ako tako nastavi, za nekih 8 do 10 godina izvršiti potpuno isplatu svog apartmana. Vratio je novac 80% godišnje, ostao mu je apartman i dobio je priliku za novu reinvesticiju. Veliki je primjer ljudi koji se vraćaju. Mi već sada imamo ljude koji kupuju 3 godine po drugi, treći apartman jer su vidjeli da mogu to da naprave. Jer on za 3 godine inkasira 60.000 maraka, 30.000 eura, podigne malo kredita, zaradi malo novca za svojim poslom i on kupi sljedeći apartman. I krene sa tom pričom. Imamo sada ljudi na planini koji imaju po 150 kvadrata, 5 apartmana po 30. I to je pravi pokazatelj te priče. A šta najviše treba da vodi računa, to je isključivo koliko košta iznajmljivanje tog apartmana na kraju. Znači, ništa drugo. Matematika je vrlo jasna i ne ono, ako košta u prosjeku između 100 i 150 eura puta toliko dana, puta troškovi minus loše vrijeme, puta godine i vi dobijete matematičku formulu šta trebate da kupite. Hvala vam. Nevena, vi kao predstavnik kompanije koja posluje na svim poljima, dakle i izgradnja, i prodaja, i iznajmljivanje nekretnina. Šta biste vi dali kao savjet? Upravljanje i održavanje tim nekretninama je podjednako važno kao i odabir prave lokacije i plasiranje same te nekretnine na tržištu. To se nama pokazalo i na samom projektu Kosmajski vrtovi, gde je izgrađeno, kao što sam rekla, jedno 36 kuće koji se nalazi u sklopu istog kompleksa. Ono što je kupcima bilo tu najvažnije jeste što se tu formirala određena zajednica i community i to što imaju službu održavanja za koje mogu da se obrate za svako pitanje i koja je tu da brine da njihova investicija bude na pravi način održavana i da se na taj način doprinese i samoj dugovečnosti objekata. Pričamo o nekretninama, o investiciji, lokaciji. Mislim da investitori treba da budu hrabri kada donose nove koncepte i da je često, i ono što vidimo u praksi, često je slučaj, izgradi se nešto novo, to se plastira, ok, sad je taj trend, pa investitori nekako prate jedni druge, a u suštini da nam sam taj potencijal razvoja na planinama dozvoljava i da se primenjuju novi koncepti i da se donose inovacije i da se prate navike ljudi koji su se definitivno promenili. Ok, postoje određeni broj ljudi koji će odabrati komercijalnu nekretninu, kupiti tamo apartman, povratiti svoju investiciju, ali postoji i kupac kome to nije na prvom mestu, koji bira nekretninu koja će unaprediti njegov lifestyle, ali neke životne navike gde će moći da se skloni, nekretninu koju će moći da ostavi u svojim potomcima ili mesto gde će se okupljati sa prijateljima. Tako da je više... Pitanje ličnog izbora i potreba. Da li želimo da razvijemo biznis? A ono što mi vidimo jeste, ok, znači tržište ima kapaciteta i za Kopaonik
i za Jakorinu, ali ima i kapacitete za koncepte kao što su primenjeni na Kosmatskim vrtovima i to je ono što mene posebno raduje i mislim da to treba da i ohrabri investitore za neke buduće korake i odabire projekata. Hvala, Nevena. Miloša, šta vi kažete? Između ove dve potrebe, dakle, imate li neku... Pa definitivno ne kupuje se nekretnina čak i investiciona samo iz matematičkih razloga, nego i iz emotivnih. Moj savjet je da uvek treba da gledate da kupite nekretninu tamo gde se vama ona sviđa. U tom slučaju bit ćete nekako spokojni i sigurni da čak i ako ne ispuni sva vaša očekivanja, bar će ispuniti to da možete da koristite u lične svrhe. Svakako, ajde da kažem, možemo reći da ako pričamo o nekom konceptu modernom kao što su Kosmatski vrtovi ili Zonet panorama, ljudi pre svega treba da dođu da dožive prostor, da dožive lokaciju. Čak postoji mogućnost test vožnje apartmana kod nas, recimo, odnosno u apart hotelima koji se šire i dograđuju dodatne apartmane, postoji mogućnost da uplatite aranžman vikend ili neki produženi vikend, boravite neko vreme u hotelu, vidite da li zaista to sve funkcioniše kako treba, da li postoje ti sadržaji kao što su parking služba, recepcija, održavanje i sve ostalo. Vidite kakva je tu atmosfera, energija, da li vam se dopada okruženje i naspram svega toga možete da zaključite da li je ta nekretnina pravi izbor za vas, da li se vama to dopada ili možda i ne. Da li se ta test vožnja naplaćuje? Naravno. Naravno. Test vožnja, mislim, zanimljivu reč, test vožnja, kad uzimate automobil, uglavnom se ne naplaćuje. Ali test vožnja apartmana i bolje je da se naplati. Jer kad platite, onda imate osjećaj i neke odgovornosti da stvarno dođete sa nekom namjerom i da pogledate sve moguće aspekte koji vas zanimaju prilikom sutrašnje kupovine. I evo možemo reći da kod nas iz iskustva prodali smo preko 500 apartmana na Kopaoniku proteklih 10 godina. Uglavnom se ljudi za definitivnu kupovinu odluče tek nakon boravka na Kopaoniku u našem hotelu 2-3 dana ili bar na jedan dan da dođu. Bez toga ljudi nisu komotni, odluče se, ali nisu baš komotni za kupovinu. Tako da super stvar u kompleksima koji već posluju neko vreme, koji već imaju hotel koji radi, super stvar što stvarno možete doći i vidjeti i sve je opipljivo, sve je crveno-belo, ne kupujete priču, nego kupujete nešto što je opipljivo. To, opet kažem, to naši ljudi vole. Priča ima dosta i reklama. Ovo je stvarno sjajan način da vidite nešto iz prve ruke. Tako, iz korisničkog iskustva. Tako je. Interesantna ideja. Vi ste već, Harise, odgovorili opet na ovo pitanje, nekako ne moram ni da vas pitam, kažete sve što sam nisam još danas prodao apartman, moram da požurim. Dakle, pričali smo o hronologiji, dakle, kako mi, u tehničkom smislu, kako to izgleda. Mi pronađemo nekretninu koju želimo da kupimo, na planini na kojoj želimo da kupimo nekretninu i očekujemo da nam se ona isplati. Da li možemo pre same kupovine da imamo predikciju povrata investicije i šta sve utiče na to, dakle na povrat investicije, da li je to samo sezonalitet ili ima još nekih faktora? Pa vidite, sezona na planini ne traje samo 90 dana ili 120 dana koliko traje skijanje. Kolega malo prije vrlo dobro rekao da ljetni turizam je potpuno neiskorišteni dragulj svih planina. I ono što smo svjedoci i primjećujemo da u zadnjih par godina ogroman broj turista ide na planine ljeti. I to su ljudi koji vode planine, ljudi koji vode te centre prepoznali i dali takvu priliku da kroz te ljetne sadržaje pruže potpunu priliku da ljudi dođu i borave na planini. Mislim, i ljeti je izuzetno lijepo na planini od zraka, neba, noći, šetanja, planinarenja i sve slično. Tako da taj, kako ste rekli, sezonalitet, kod nas ovamo nije baš ta riječ u upotrebi, pa teško mi ide, ali u svakom slučaju taj dio priče u sezoni se uveliko proširio na čitavu godinu. Znači, gdje vi sada sigurno u jednoj godini dana imate da rentate apartman, ne znam, 70-80% u sezoni dana, a u van sezoni svaki sljedeći dan je vaš čisti profit. I
sve ono što je važno, vi možete dobiti predikcije koje su bile prošle godine, pretprošle godine, u zadnjih 5 godina i koji su planovi u budućnosti. Ali sam siguran da na svim ovim našim planinama i ovim našim projektima u budućnosti će sigurno svake godine za 10% više biti popunjenosti. Jer veći broj ljudi se okreće planinama, više ljudi dolazi na planine, puno je više sadržaja, puno više novca se upumpava na planine i to je konačna poruka. Uvijek treba ići tamo gdje veliki daju novac. Dakle, Bregović je odavno bio u pravu kroz pesmu kad je poručio zbog more, odoh u planine. Odoh u planine, da, i sada se vraćamo na tu priču. Je li to neki noviji trend? Zbog čega više odlučuju se turisti da odlaze leti na planine? Mir, tišina, zelenilo, potpuna priroda, povratak toj prirodi, što je kolegica rekla na početku, to nekako svi vam danas savjet u ubrzanom životu i ubrzanom poslu. Odite malo prošetajte, popričajte s drvećem, dendroterapija i slične stvari, tako da dosta to ljudi koriste. I blizina velikih gradova, Beograd i Novi Sad, od Beograda i Novog Sada za manje od 4 sata stižete i na Jahorinu, i na Kopaonik, i na Zlatibor, i na sve popularne planine, što vam dozvoljava da bukvalno svaki drugi vikend, ukoliko imate mogućnosti, možete da odete na kraći odmor. A Miloše, evo i za vas isto pitanje, kako da napravimo najbolju predikciju, odnosno projekciju da će nam se nekretnina koju uzimamo isplatiti? Možemo da imamo neki plan, ali jako ćemo teško mi napraviti neku predikciju. Možemo uzeti prethodno iskustvo. Ako pričamo o nekom kompleksu koji već postoji, koji već radi, mnogo je lakše. Čak, evo, prilikom one test vožnje što smo pričali, možete da popričate sa korisnicima, odnosno vlasnicima apartmana koji već imaju u vlasništvu nekretninu u tom kompleksu duže od 5 godina, na primjer, pa vidite odmah iz prve ruke njihovo iskustvo, vidite sve dobre i loše stvari. Pa eto, možete napraviti možda neku predikciju. Mada mi ne znamo u januaru da ćemo imati dovoljno snega ili ne, pa nam je sve onako uvijek malo neizvesno. Ali, opet, mnogo je lakše napraviti predikciju u postojećem kompleksu koji radi, zato što na toj lokaciji na kojoj se on nalazi, svaka lokacija nosi neke svoje prednosti i mane. Ako na novoj lokaciji kupujemo nešto u izgradnji, uvek je bojazan da li je ta lokacija adekvatna, da li će taj kompleks lepo raditi, da li će biti popularan, kakva će iskustva biti gostiju korisnika, kakva će biti popunjenost recenzije i sve ostalo. Tako da teško možemo tu napraviti predikcije. Evo sad ljudi, mislim, ako kupujemo nešto u izgradnji, po meni ne treba slušati investitora koliko će taj apartman godišnje donositi, koliki će period otplate investicije tu biti, zato što je to u izgradnji kao objekat, a kao hotel je još u fazi ideje. Znači, niti taj objekat ima iskustva u hotelskom biznisu, niti imao neko prethodno iskustvo, a najčešće nema ni biznis plan, ali zato ima prostu matematiku koja obećava velike svote novca godišnje po, ne znam, 7-8 hiljada eura fiksne kirije i period otplate od par godina. Zato tu treba biti oprezan kod predikcije. I nekako se osloniti i na sopstvenu intuiciju, dakle, kao bilo u kom investiraju. Logičan neki pregled malo. Mislim, jako lako vi možete vidjeti kakvi su to sadržaji, znate koliko košta održavanje svega toga i da obostrani interes da sve to radi, da bude funkcionalno, ne može biti ako vam investitor plaća 7-8 hiljada eura godišnje za običan apartman. Treba tu biti oprezan. Hvala vam. Nevena, vi, dakle, radite vrlo nespecifičan objekat za naše, da kažemo, okruženje. Da li mislite da će se trend razvitka stanovanja na planinama, ovim beogradskim okolnim, nastaviti i da će u budućnosti imati svoju ekspanziju? Apsolutno. Mislim, to su dokazale i cifre. Kao što sam rekla, taj 70% prodaje kosmetskih vrtova se desio u prvoj godini izlaska na tržište. A sa druge strane, malo se kolega toga i dotakao kada priča o tom životu na planinama. Šta je to kod njih toliko specifično? Živimo u vremenu kada smo svi jako nemirni, puno informacija prođe svakodnevno kroz naš život. Žurimo da postignemo, gužve u saobraćaju i suštinski vreme se jako brzo sve više ubrzava i imamo osjećaj da godinu dana zapravo živimo 1 mesec.
I u tom svemu podležemo tome da se vraćamo sebi, a najlakše se vraćamo sebi kroz dodir sa prirodom i kroz prirodu. I zato i kada razgovaramo sa našim kupcima i kada radimo istraživanja tržišta, dolazimo do tog zaključka da ljudi pribegavaju planinama upravo da bi pronašli taj mir, da bi bili više u sadašnjem trenutku i da bi se nekako kroz planinu vraćaju nekim vrednostima koji im nedostaju u njihovim životima. Evo, najlakše mi je to slikovito da dočaram kroz razgovor sa nekim ljudima koji već žive u Kosmajskim vrtovima, gde kažu u Beogradu često se sa prijateljima viđaju po restoranima, kafićima, tamo jedni drugima idu u goste. Jednom nedeljno neka porodica sprema obroke za sve njih. Prosto im je druženje lepše. Čak i opredeljuju da tu provode svoj godišnji odmor, da ne putuju dalje, im je lepo, tu im je priroda, tu im je zajednica. I ono što čak i na prvom mestu ističu jeste to druženje lepo koje im zapravo u gradu hvali, do koga ne mogu da dođu u moru nekih obaveza. Tako da... Uopšteno ubrzanje. A sa druge strane i korona nas je nekako malo više osvestila o svemu tome, dežurimo. Šta želimo da ostvarimo? Malo uspori i većina ljudi je počela da se interesuje za neke lokacije koje jesu to nadomak. Imaju tu blizinu Beograda, a opet ih malo izmesti iz nekog svakodnevnog života. Hvala, Nevena. Međutim, pričamo sad bili tako lepo o svim prednostima i sve je to lepo i svrsishodno. Međutim, da li postoje neki rizici od kupovina nekretnina na planinama i da li postoji neka bojazan u tom smislu? Ako pričamo onako iskreno, da im stavimo do znanja šta bi... Malo prije najiskreniji. Kako da nema. Evo, to najbolje svedoče većinom godine prazne zgrade apartmanskog tipa. Ja ih vidim na Koponiku, verujem da svuda postoji i da će toga sve više biti. Svaki objekat koji nema adekvatan sadržaj za određeni lokalitet, postoji velika šansa da bude promašena investicija. Ne pričamo o sadržaju nekom luksuznom bazenima, spa centrima i ostalo, nego o osnovnom sadržaju, znači pristupni put, mogućnost čišćenja snega, parking je već luksuz, ali kapacitet struje, grejanja i svega ostalog, dosta objekata čak ni ta očekivanja nisu ispunili i stoje uglavnom prazni, boravak u njima je ravan kampovanju. A mi tu uglavnom, mi koristimo takve objekte leti za smještaj građevinskih radnika. Znači oni su potpuno, da kažem, promašene investicije i toga ima dosta i naravno postoji velika bojazan i morate biti oprezni prilikom kupovine i prilikom davanja poverenja vaših sredstava investitoru. Zato i jeste najbolji koncept da kupujete nešto što je provereno, što već postoji u nekom kompleksu koji već radi neko vreme. Tu ćete sigurno izbeći, da kažem, baš totalni promašaj. Pa ajde, vraćamo se na predikcije koliko će to sve se isplatiti, koliko brzo. Manje više, to nije najbitnija stvar. Bitno je da je vaša investicija sigurna, da je u sigurnim rukama, da neko uvek ima interesa da takav kompleks vodi. Jer ako u nekom kompleksu imamo lepe stvari kao što su dobar, popularan restoran, bazen i sve ostalo, sigurno se neko neće toga odreći, nego će uvek neko to održavati, neko se o tome brinuti i postojati neki menadžment koji pazi i na popunjenost i uvek toj vašoj investiciji daje neku održivu vrednost kroz, da kažem, neki dugoročni period. Šta bi još tu rekao? Evo, takođe, kako izbeći rizik ako kupujete nešto u izgradnji? Znači, ne pričamo sad o ovim kompleksima koji već postoje, nego nešto što je u izgradnji. Obratite pažnju na financiranje projekta, to je jako bitno. Ukoliko projekat financira banka, odnosno ako projekat ima bankarsko projektno financiranje, neke stvari automatski se već podrazumevaju, kao što je da je objekat legalan, da ima građevinsku dozvolu, da su urbanistički parametri na zadovoljavajućem nivou, jer ne bi banka dala novac za nešto neprovereno nikada. Ljudi u banci imaju razne službe, riske i tako dalje, koji su izuzetno oprezni i sve provjeravaju, koji poznaju sve globalne prilike i ne bi nikad financirali projekat koji nije isplativ i rentabilan. Takođe, ukoliko banka financira projekat u izgradnji, ne postoji mogućnost od stajanja gradnje zbog
financijskih razloga. Ukoliko investitor ima neki promašaj na nekom drugom projektu, taj projekat nikad ne može biti ugrožen. Kad banka odobri projektno finansiranje, projekat mora da bude završen do kraja i ne može zbog financijskih razloga da stane gradnja. Tako da, eto, to je još jedna stvar kako možete biti malo oprezni. Šta vi kažete, Haris? Evo, razmišljam šta kolega priča. Recimo, na Jahorini vrlo malo velikih projekata imaju finansiranje banaka. Mahom to radi ljudi, investitori koji za sebe imaju ogromno iskustvo i završene projekte i uspješne projekte koji rade. Tako da, ovo sve što je kolega rekao, slažem se u potpunosti, ali isto tako ne bih isključio projekte gdje investitor svojim novcem, svojom pozadinom, historijom, završenim brojem nekretnina, uspješno završenim prodatim, tako da ne mora to baš da bude ključna stavka, ali generalno rizik uvijek postoji kad treba da zaradite novac. Na vama je da to minimizirate onoliko koliko možete sa realnim činjenicama i da znate šta očekujete. Jer da je lako zaraditi novac, novac bi svako zaradio. Baš zato, ako nešto kupujete u izgradnji, u poziciji ste da se cenkate, da dobijete dosta manju cenu, ako je to nešto u izgradnji, ako koncept nije provjeren, ako je cijela investicija eksperimentalna, vi imate aduta za obaranje cene mnogo više nego u nekom kompleksu koji je provjeren. I to nešto i mora da bude jeftinije. Ne možete poređivati cene apartmana u završenom kompleksu koji se širi i u nekom kompleksu koji treba jednog dana da bude sjajan i da ima sve sadržaje. I zato su velike razlike, baš što se tiče Jahorine, Bjelašnice, Trebevića, Ravne planine u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, zato što upravo ljudi pitaju kako je moguće da je cijena kvadrata od 2.500 pa do 5.500 eura po kvadratu. Upravo iz ovih razloga mahom morate da znate tačno šta kupujete i na koji način. I na Jahorini, Kopaoniku i Kosmi možemo da vidimo raznovrsnu ponudu nekretnina. Koji su benefiti ulaganje u novo izgrađene objekte, dakle ne u stare, i koje su ključne prednosti kupovine novih objekata, Nevena? Pa prije svega zato što će sama kupovina novog objekta garantuje da će duže trajati. Još ako ga adekvatno održavate, da će imati dug vek same eksploatacije. Ono što smo mogli da vidimo kroz mnoge planinske predele kroz Srbiju jeste da postoji puno tih nekih starih objekata koji su dalje iskorišćeni i eksploatisani i da prednosti za novogradnju i potencijal i tekako postoji. Tako da, kao što sam na početku rekla, Kosmijski vrtovi su bili eksperiment projekat koji je bio uspešan i mi negde ne očekujemo da će sama planina nastaviti da se razvije u komercijalnom sadržaju i da će biti možda i još sličnih projekata, da ćemo dobiti neke nove komercijalne sadržaje kao što su hoteli, spa centri, neki sportski centri i slično. Miloš je provukao više puta, ali stvarno mislim da je to održavanje tih objekata jako ključno. Samo u tehničkom kontekstu, već u kontekstu tih dodatnih sadržaja koji korisnici tu imaju. Mi na Kosmaju imamo tako i teniski teren, i košarkaški teren, i igralište za decu. Razmišljamo o implementaciji nekih sezonskih događaja, isto, iako je to stambeni objekat, ali prosto treba te komplekse držati živim i aktuelnim i tu negde vidim u tom održavanju i vođenju takvih koncepata ključnu ulogu zapravo da oni budu dugovečni, a to održavanje i menadžment cenovno mogu da iznesu novoizgrađeni objekti više nego starogradnje. Beogradu fali više takvih projekata i mislim da ih ima sad u izgradnji, jer gdje god odemo u svetu, blizu velike metropole takvih projekata kao što su Kosmijski vrtovi, zaista ima dosta. A šta oni pružaju? Svako može da ode, ne znam, u okolinu Sopota i da sagradi kuću. Ali šta pružaju takvi projekti? To je ono što pruža i Apart Hotel. To je održavanje, to je da neko se profesionalno, da ima interesa i da se profesionalno brine o toj vašoj nekretnini. Ljudi danas ne žele da kupe muku nego nekretninu. Obično nekretnina nosi sa sobom dosta raznih opterećenja i papirologije i štošta. U ovakvim kompleksima veći deo svega toga preuzima investitor. Čak i ona prijava u elektrodistribuciji, u katastru, svemu tome. Kad kupujete od profesionalca, sva ta briga je preuzeta na stranu investitora i
vi kupite kuću, nemate nikakvu muku osim što treba da odete na overu ugovora. Isto važi i za apartman. Čak i overa ugovora sad je nevezana za mesto, pa ne morate, ako kupujete apartman na Kopaniku ili na Zlatiboru ili bilo gde, ne morate da putujete da bi overili ugovor, nego možete overiti u Novom Sadu ili Beogradu pred ugovor. Tako da ovi moderni koncepti pružaju ljudima potpunu rasterećenost prilikom kupovine nekretnine bez nekih administrativnih i dosadnih obaveza i kasnije tehničke brige. Da li je negde prokisu neki krov, pukla neka cev, zaledilo nešto i stvorilo razne probleme u eksploataciji i neprijatnosti gostima i recenzije i sve ostalo. U ovakvim kompleksima imamo sve te muke već rešene tim menadžmentom i mislim da baš u okolini Beograda će biti popularni projekti kao Kosmijski vrtovi i da su oni i odraz Beograda kao metropole na kraju krajeva. Hvala Miloše na ovome. Hvala Nevena. Harise, da li to sve znači, što smo sad čuli od Nevene i Miloša, da ukoliko planiramo da investiramo, ipak treba da sačekamo da skupimo dovoljno svotu i kupimo noviju nekretninu ili je u redu da uložimo i u neku stariju? Pa vidite, u redu uvijek da uložite u nekretninu koja vam vrši povrat investicije. I vi sami kao investitor, jedne nekretnine ili njih više morate dobro da razmislite šta radite. Ali sigurno da novogradnja i da nešto što je tek izgrađeno uvijek ima datu prednost, ali ne mora da znači neminovno da je kvalitetnije od nečega što je urađeno prije 10 godina. Faktor istraživanja tih stvari i recenzija, što je kolega rekao, je vrlo važan i vrlo je važno da znate s kim stupate u taj poslovni odnos. Jer vaš novac je vrijedan i najvrijedniji za vas i treba da ga tamo investirate gdje mislite da je najbolje, ali ne naravno na pamet i ne pod svaku cijenu. Ali generalno trend je nešto što vas tjera i mislim da sva ova budućnost i gradova oko grada i velikih tih posebnih resorta sa svim tim nekim sadržajima drugog načina života sigurno da ima veliku budućnost na Balkanu, jer tek smo se tome okrenuli. Nekako smo prije svi voljeli da živimo u glavnoj ulici u gradu, a sad volimo da živimo u zadnjoj ulici na selu, gore na vrhu, tamo gdje nas niko ne vidi, gdje je najmirnije. Posljednji plac. Zapravo nije ni toliko pitanje novogradnja, starogradnja, već koncept sa održavanjem je ono što investiciju čini vredno. Što je svakako moguće u novogradnji. Čim je neko toliko investirao i obratio pažnju na sve moguće aspekte, ako neko bira lokaciju i koncept iz emotivnih razloga, zato što, ne znam, tu mu je stara kuća i ostalo, dešava se apsurd kao što je luksuzna kuća, pored se gaje kokoške, ovce, krave i slično. I tu po našim manjim gradovima možemo vidjeti tako neke malo promašene koncepte koji nisu na svom mjestu. Upravo ovakvi neki koncepti će omogućiti ljudima da imaju nešto luksuzno, gdje je stvarno luksuzno i okruženje, gdje je slična klijentela u komšiluku i nekako sve na svom mjestu. Mislim da sa time idemo u budućnosti, da kroz 10-15 godina svi ovi koncepti će se u Srbiji razviti na nekom nivou evropskih metropola. I rasteretit ćemo centre. Moram da te ispravim. Kokoška je priroda. Kokoška jeste priroda, ali nije priroda zatvorena kokoška koja ti kljuca za Instagrama. Ovo što je Miloš spomenuo, nekad je tako kad kupiš izolovanu prosto kuću na nekom posedu bez izgrađenog okruženja, onda ti to bude više muke nego održavanja. Odeš par puta, razmišljaj, ja moram ovo da sredim, pa tamo ne uživam, a već više brinemo o toj nekretnini. Niko ko pravi kuću ne uzima u obzir sve urbanističke parametre kao što uzima profesionalni investitor. Bukvalno od toga, od strane sveta, od pozicije vetrova, saobraćajnica, povezanosti. Podzemnih voda, svega, da. Da li je biodiverzitet? Već se polako približavamo kraju. Drago mi je da smo se ovako lepo ispričali, ali pričali smo sve šta nas je čekalo i u čemu smo u posljednjem kvartalu 2023. Ali nas, a verujemo i naše gledaoce i čitaoce, interesuje šta nas to očekuje u 2024. godini. Da li možete da nam date neku predikciju kretanja cena, trendova, šta je zapravo to čemu možemo da se nadamo i kao kupci i kao investitori?
Marketing prvi. Ajde. Pa marketing će da širi sadržaj i koncept. Tako da svakako očekujemo da ćemo nastaviti da razmatramo projekte kao što su Kosmajski vrtovi i da tražimo neke nove lokacije koje su do sada neiskorišćene, a opet da primenimo koncept koji se pokazao kao uspešan, ali ono što želimo jeste da obratimo, kao što sam više puta rekla, pažnju na to udržavanje i proširivanje sadržaja, da i za stanovnike i korisnike Kosmajskih vrtova donesemo nove koncepte koji će ih još više vezati i dati im, osnažiti ih da više vremena tu provode i dati im podsjek, uradili smo pravu stvar. Tako da, marketing će da investira. A sad da čujemo konkretne podatke od investitora. Konkretne podatke o sadašnjosti, o bliskoj prošlosti možemo vidjeti iz broja overenih ugovora, prosječnih cena, i to su sve sad već javno dostupne informacije. Mi sad beležimo u drugom kvartalu ove godine stabilizaciju tržišta. Imali smo veliki rast 21. i 22. što se da vidjeti. Sad imamo neku stabilizaciju tržišta. Za predikciju šta će biti do godine, iako ja nosim lepo odelo, nisam kompetentan za tu temu i bojim se da ima neko ko to može stvarno reći. Ali definitivno možemo vidjeti da imamo veliku stopu inflacije protekle 2 godine. Tako da cena koštanja nove gradnje se zna kolika je i ne može da bude ispod toga. Može samo da bude više, zašto inflacija konstantno raste. Tako da nemamo bojazni o tome da će cene pasti. Tržišta jeste se stabilizovalo, malo cene ne rastu, ali da će cene nešto značajno pasti, logike tu nema. To toliko mogu reći o budućnosti. Hvala vam. Ništa, ja bih rekao u budućnosti da ćemo nastaviti da usrećujemo naše klijente kupovinom svojih kvadrata, kuća, vila, apartmana, dijelimo čokolade, obećavamo sve da će biti kako treba. Ne, svakako, mislim, sad šalu na stranu, ali sigurno da će i sljedeća godina i sve nakon toga generalno kao što sve ide gore u kontekstu i kvalitete i u kontekstu zahtjevnosti svih projekata, prodaja, marketinga, gradnje, sve su veća očekivanja kupaca i to treba dobro ispoštovati i napraviti dobre programe, napraviti dobre projekte, napraviti projekte koji nemaju, neko imaju najmanje moguće mane i koji će sigurno biti isplativi. Ovako, ja s aspekta nekako agenta za nekretnine imam i korespondenciju i sa investitorima, imam korespondenciju i sa marketing stručnjacima, a imam korespondenciju sa onim najvažnijima, to su kupci. Tako da sa njihovog aspekta sam siguran da kupci vrlo lako prepoznaju i šta je fake, i šta je dobro, i šta je održivo, i šta je dobar projekat, i šta tamo gdje trebaju da investiraju i znaju kako ih i banke podržavaju i koje su to... Pazite, nije mala stvar investirati u drugu državu. Evo, recimo, veliki broj ljudi iz Srbije investira u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj. Nije to mala stvar. Ili iz Bosne i Hercegovine. Stvarno, vi pa kapital dajete negdje u neku drugu državu, niste tamo državljanin. Hrabri su to ljudi, ali mislim da novac i kapital tjera da upravo to radite, da nemate granica, kao što nemamo granica da možemo zaraditi novce. Vi danas možete zaraditi novce dok sjedite ovdje na mobitelu, na internetu, kupiti, prodati, eksport, import, svašta. Izdati apartman. Izdati apartman, upravo tako, evo, dok smo razgovarali, lagano cijena i to. Hvala startupima koji su nam to omogućili. Tako je, ono što, ne znam, evo, recimo, čisto za naše i slušaoce, i gledaoce, i ljude koji razmišljaju, cijena apartmana na Jahorini je dostigla ono nešto što je u datom momentu najkvalitetnije i najbolje. Možete kupiti apartman, to sam rekao, evo i ponovit ću, od 2.500 eura do 5.500 eura po metru kvadratnom. Da li su to opremljeni apartmani, apartmani u izgradnji, završeni, prazni, korišteni, to je sad neki drugi par rukava jer velika je ponuda. Sada samo se oko 3-4 hiljade novih apartmana gradi na Jahorini, a vratio bi se samo na ovo, moram za to. Oboje, čitavo vrijeme vas slušam i oboje mi non stop spominjete održavanje. Za apartmane sam siguran da mora da bude, ali kad su kuće u pitanju, ja imam novost da kupim kuću od $500.000, imam i
Pa drugačije, ako održavanje imate zimsku službu, ako neko vodi računa o biodiverzitetu. Prosto neko ne želi da se bavi tim, nego ko njima dovoljno novca da investira. Ljudima je jako to važno i to mi je bukvalno deal breaker za kupovinu. Samo održavanje. Održavanje i upravljanje lokacijom. Jer interesantno mi je to, jer recimo naši kupci koji mahom kad kupuju apartmane, dobiju informacije u gotovim apartmanima ko šta, kako radi, koliko plaća bazen, koliko wellness, koliko recepciju, koliko parking, apsolutno sve stvari, ali kada su kuće u pitanju... Ima puno zajedničkih površina, na primjer konkretno u samim Kosmetskim vrtovima, od tih terena, igrališta i slično. Ima puno zelenih površina koje se održavaju. A jesu li kupci tih kuća i vlasnici tih terena zajedničkih? Ili je vaša firma ostala u vlasništvu tih, recimo... Oni su vlasnici kuća ili svojih bazena, nema svaka kuća bazen, svakako postoji ta opcija, a postoji profesionalan menadžment koji održava te zajedničke površine. A i zašto bi se neko bavio time da po Sopotu juri dobre majstore, dobre mene i kako da zna na kraju krajeva ko je tamo dobar? Mislim da je u Bosni malo drugačija situacija, da je tamo to onako fin socijalni moment, da ljudi vole malo da popričaju s majstorom što ima i to. Kod nas je majstor postao... To ti prosto štedi vrijeme i terate da više uživaš u toj nekretnini koju imaš. Stvarno mi je interesantno, čisto to zbog... Da, to je malo drugačije, upravo je Miloš. Kasnimo mi, iz Bosne i kasnimo. To održavanje podrazumeva samo taj tehnički aspekt, nego aspekt i samog sadržaja koji se dešava na toj lokaciji i... Ali ako ja kao vlasnik te kuće ne mogu naći majstora, kako onda može kompleks sam naći? Zato što je sve organizovano i strukturirano. Ali ja, nažalost, jako je zanimljiva diskusija, moramo da je završimo posle panela i vreme nam je, dakle, da, imamo teme za sledeće. Htjela bih samo da pitam da li možda neko iz publike želi nešto da doda, pita, ukoliko ne, približili smo se kraju. Mnogo vam hvala još jednom na ovoj zanimljivoj diskusiji. Mi možemo da konstatujemo da su nekretnine na planinama, ukoliko poslušate savete naših stručnjaka i panelista, dakle, jesu dobra investicija za budućnost. Čuli smo na šta treba da obratimo pažnju, kako da odaberete lokaciju koja je adekvatna i zadovoljava vaše potrebe, najpre lične u odnosu na to da li želite da živite u nekom kompleksu ili možda da izdajete taj apartman, koje su prednosti, koji su rizici koje možete da očekujete. Poruka svim kupcima je potencijalnim, ukoliko se opredelite za pouzdane prodavce, nekretnina, vaše ulaganje će biti sigurno isplativo i nećete imati brige. Kompanije Zonet Panorama, Rimo i Stan Promet su svojim izlaganjem sigurno pomogle da donesete najbolju moguću odluku. Eto, za početak znate kome treba da se obratite i dobijete informacije koje vas zanimaju. Hvala Neveni, hvala Milošu i Harisu što su podelili svoja bogata iskustva sa nama. Sigurna sam da smo svima koji planiraju neke investicije pomogli bar na neki način i otklonili nedoumice, bilo da je to u Srbiji, bilo da je to u Bosni i Hercegovini i nadamo se i verujemo da će njihovo investiranje biti bez rizika. Hvala još jednom. Moje ime je Beba Dragić, menadžer sam korporativnih komunikacija Ringier Srbije i vidimo se nekom drugom prilikom.